Dobrodošli na kanal Self-Awareness Art of Change, svjesnost, umetnost promjena. Nastavljamo sa emisijom Bes, agresivnost i nasilje kod mladih. Danas ćemo opisati važne karakteristike ove teme. U čemu leži tragedija našega vremena, a mi uopšte nismo svjesni toga? Tragedija vremena u kome živimo leži u činjenici da je svako od nas indoktriniran, zadojen ili slijepo vjeruje i slijepo slijedi volju ili doktrinu. O tome da je racionalni sistem jedini sistem da bi se došlo do rješenja nekog problema ili do sreće. Ovo je neznanje i zloupotreba ili ovo je laž i manipulacija. Šta je cilj indoktrinacije? Cilj indoktrinacije je kontrola mišljenja ili ponašanja radi održavanja moći. Odakle potiče bes? Potiče gotovo uvijek od činjenice da je neko stao između vas i objekta, nešto ili neko koji vam je potreban. Šta uzrokuje ili dovodi do besa kod mladih? Pod 1 kritika, 2 ponižavanje, 3 ismevanje, 4 osuda, 5 briga da ćemo izgubiti nešto ili nekog. Kako znati kada je neki bes spontan i prirodan, a kada je planiran ili glumački? Prirodan bes počinje polako, a zatim raste. Planirani glumački bes je nazobljen. Pojavi se eksplozija, zatim naglo smirivanje i ponovne eksplozije. Da li se mijenjate kada kršite zakon? Ako ste ovlašteni da štitite zakon, a vi ga kršite zbog nekog svog interesa, kao na primjer advokat, sudija, izvršitelj, to vas mijenja, a vi ste nesvjesni toga. To je važno da se zna i da svaki čovjek to dobro upamti. Ko je kriv za ovu situaciju u našoj realnosti u kojoj vlada bes, agresivnost i nasilje kod mladih ljudi? Jesu li krivi roditelji ili djeca? Ili to susjed, prijatelj, drug? Ili to stanje u zemlji ili političari koji stvaraju tu državu ili te uslove u njoj? Ili nešto čega uopšte nismo svjesni? Razlog za nataloženi bes, agresivnost i nasilje među mladima je racionalni sistem koji upravlja našom realnošću. Ponovit ću to još jednom. Razlog za nataloženi bes, agresivnost i nasilje među mladima je racionalni sistem koji upravlja našom realnošću. Da li mi kao ljudi nesvjesno doprinosimo u stvaranju uslova za razvoj realnosti kojom upravlja razum, to je vlada odnos autoritet-žrtva? Apsolutno da. Kako to činimo? Na 2 načina. Dozvoljavajući djeci da koriste nasilne video igre ili strateške igre u kojima je ubojstvo ili osvajanje teritorija legitiman i dopušten čin. Igra se završi, počinjemo novu igru iz početka. Ponovo ubijamo i zabavljamo se. Ponovo se sve vraća na početak. Ubijeni, ponovo živi. U realnosti ubijeni ne oživljavaju. Ništa se ne vraća na početak. Tragedija i smrt su konačni i irreverzibilni, nepovratni. I druga stvar je zloupotreba pojma svjesnosti. Ova zloupotreba se vrši u pravosuđu. Neki čovjek je počinio krađu svjesno, neki čovjek je neodgovoran i zbog toga je nesvjestan, neki čovjek je kontrolisao ili dominirao i od toga ostvario korist, neki čovjek je ukrao. Kada kažete da je neko to učinio svjesno, to nije tačno. Ova zloupotreba u pravosuđu nas vodi na krivi put. Zloupotrebljavamo termin svjesnost i nismo uopšte svjesni toga. Treće, neznanjem o sistemu svjesnosti.
U mediji vlada neznanje, veliko neznanje o sistemu svjesnosti. Već sam nekoliko puta ponovio da je ovaj sistem nepoznat, nov i zbog toga ne može da se otkrije u momentu, nego mora da se radi korak po korak i da se on otkriva i da se on implementira u realnosti. Koje smo rješenja do sada imali u praksi? Slučaj Norveške, slučaj Srbije. To ste čuli i doznali u prošloj emisiji. Kako doći do rješenja? Uvidi koje sam stekao upotrebom SAVE metoda imaginativne terapije. SAVE metod znači Spontaneous Awareness Visual Experience ili spontano svjesno vizualno iskustvo. Ovo je moj metod, ja sam autor i ja sam osmislio ovaj metod. On je patentiran. Znači, koji su stečeni uvidi? 1. Ego i bes uzrokuju nestanak energije svjesnosti. 2. Bes uzrokuje lažni osjećaj moći. 3. Bes pokreće našu odlučnost. Donosimo odluku da se na bol koja nam je nanesena osvetimo na nanošenjem boli. Znači, primaš bol, zadaješ bol. I 4. Bes i osuda pokreću odluku za osvetom. Ovo je destruktivno rješenje. Osvetiti se, odnosno vratiti istom nebu. Ili imate drugi izbor, a to je polaritet prethodne odluke. Popustiti i zaboraviti. I time ući u ravnodušnost ili sebe odvesti u bolest.